بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hurmatli şagirdler. Бүгінгі сіздерменен өтетін дәрісіміздің тақырыбы Әл-Баййина сүресі. Мәдиналық кезеңде түсірілген бұл сүре 8 аяттан тұрады. Құран Кәрімде 98-ші нөмірде, ал уахи арқылы түсудегі реттік нөмірі 100. Кітап иелері, яғни яһудилер мен насырлар осы өздерінің кітаптарының ішінен соңғы пайғамбардың келетіндігін білген. Және де осы мәліметті мүшриктер де біліп алған болатын. Сол себептен де пайғамбарымызға иман келтіруі олардың міндеті еді. Алайда Құранмен қуаттанған Алла елшісі келген сәтте насарлар мен яһудилер арасында түсініспеушілік туындап, келіспеушіліктер туындап, өздерінің қасиетті кітаптарына берген анттарын бұзған болатын. Енді осы Баййина сөзінің мағынасы шынайы жарлық. Енді осы Баййина сүресінің оқылуына назар салсақ. Бисмиллахир-рахманир-рахим. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. Бұл аяттағы ережелер ләм мим әрпінде исғар шафауия. Якунил ләзина, якунил идғам шамсия, ләзина мәттәбиғи, кафару ра әрпі жуан оқылады және мәттәбиғи. Min iskhar, ahlil iskhar qamariya, kita mattabi'i, kitabi, wal iskhar qamariya, mushrikina, ra arpa jinski oqladi, odan keyin ki mattabi'i, mun ikhfa fakkina, kaf arpinde idam mislayn, kina mattabi'i, hatta ta arpinde idam mislayn, odan keyin mattabi'i. Ta hamzaga sukun kelgan sebepte ава үзіліп тоқталынады. Тияхумул исхар қамария баййина. Яй әрпінде идам мислейн. Аят соңында келген тәул марбута тоқталған кезде, қолдан сүкін қойылған кезде ха әрпімен оқылады, ал жалғастыратын болса та әрпі бойынша оқылады. Енді осы бірінші аятты бірге қайталасақ. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. Енді келесі аятымыз رسول من الله يتلو صحفا مطهرة. Бұл аяттағы ережелер. Расулум ра жуан оқылады, су мәттәбиғи, лум ғоннал идғам. Расулум миналлахи. Миналлахи Алла сөзі лафзатуллах жуан әрі мәтбә оқылады, идғам шамсия болады. Ятлу ләм әрпінде мәттәбиғи, صحفا غنى الإدغام صحفا مطهرة ها أربندي إدغام مثلين را جوان وخلدة آيات صوندا كيلген تاء المربوطة سكون قوغان سيبتا ها أرب وانشا وخلدة. Енді осы аятты толық қайталасақ.
رسول من الله يتلو صحفا مطهرة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة. Üçüncü ayetimiz. Fiha kutubun qayyimah. Bu ayettagi erejeler. Fiha fi mattabi'i ha mattabi'i kutubun ikhfa kutubun qayyimah yay harfinde idgam misleyn ayet sonunda kelgen ta'ul marbuta ha harfine özgürtiladi. Endi o'sha oyatda birga qaytlasak. Fiha kutubun qayyimah فيها كتب قيمة فيها كتب قيمة. Hurmatli şagirdler, kelesi 4-nji ayatımıza kirsek. وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ. Bu ayatdağı erejeler. Wa ma mattabi'i teferraqa ra arba juan jane idam misleyn boladi. Teferraqallazina idam şemsiye odan keyin lazi mattabi'i u mattabi'i utul ishar qamariya kita mattabi'i kitaba illa lam arfinde idam misleyn jane de mattabi'i boladi. İlla min nun ba harfin joqqan sebepte iqlab boladi. Min ba'di ma mattabi'i ja mat muttasil ja'at humul ishar qamariya bayyina yay harfinde idgham misleyn ayat sonunda kelgen ta'ul marbuta ha harfine özgürtiladi. Endi o'sha oyatda birga qaytlasak. وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ. Endi sizlerмен ötетін kelesi songa ayatımız. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. وَمَا أُمِرُوا وَمَا مد منفصل أمروا را أربع جوان وخاطة جانده مد منفصل إلا لم أرفنده إدغام مثلين جانده مد تبيغي إلا ليعبدوا الله الله سوزة جوان أرى سوزلنقا مد بالمخلاطة جانده إدغام شمسية وادا ليعبدوا الله مخلصين صي متبيغي له الدين إدغام شمسية دي متبيغي حنفاء مد متصل حنفاء ويقيم الصلاة ويقي متبيغي مص إدغام شمسية صلاة متبيغي صلاة
хамзаға сүкін келген кезде ауа үзіліп тоқталынады. Ва ю'туз закah. Идғам шамсия, одан кейін ка мадлин ард. وذا مد طبيعي وذلك دين المد طبيعي وداين إسخار قمرية قيمة ياي أرفنده إدغام مثلين آيات соңына келген تا المربوطة тоқталған кезде ха әрпі болып тоқталынады. Енді осы аятты бірге оқысақ. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة وذلك دين القيمة. Ал енді құрметті шәкірттер, бүгінгі сіздермен өткен Байина сүресінің алғашқы 5 аятын Еркінбек ұстазының орындауында тыңдасақ. Бисмиллахир-рахманир-рахим. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. Құрметті шәкірттер, осыменен бізге берілген сабағымыз тамам, иншалла. Енді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи айтқандай, аз болса да дәуами, үнемі жасалған амал берекесін таппақ. Иншалла, осы үйге беріліп жатқан үй тапсырмаларын жақсылап жаттап, үнемі қайталап жүріңіздер. Алла тағала өмірлеріңізге берекет берсін. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.